washable mask dapat gamito na to siya kausal ato gidayon na siyang labhan. Before I proceed, sure lang yun again 24 hours ra ang validity ani nga solution. Nindot og refreshing kaayo ang mask inigamit ninyo after nga maligo sa inyong ka. Okay, so during ka manut brush, I'm Doc Steve and this is what I do when the dentist is out. Hi guys, welcome back to my channel, and if ever you are new here, please don't forget to hit that like, subscribe at notification button para dili ka makalimot or dili nimo ma-miss out kung unsa akong gibuhat outside my clip. So karon everyone will be going out because quarantine status might be changed na gidayon in pila ka adlaw. So daghan ng manggawas, pero I would still encourage and I would advise gihapon to please stay home if ever dili importante ang lakaw. Please padayon na to ang balay because the restrictions and the prohibitions might be gone, but the virus is still there. In the same way, since wala prohibitions, wala na sa restriction, if ever na ay unaware nga positive, nga mugawas ilaha mga panimalay. And one of our main protection is ang atuang mask. So mo na siya ang atuang topic karos. Most of us are already wearing washable mask, and it is so sad kaya daghang ko nabantayan or daghang ko nakitaan or I've heard stories nga in which they are wearing mask kapila. Okay, kapila nila gamiton, which ang washable mask dapat gamiton nato siya kausa lang kung mugawas ta inigbalik nato sa balay ato gidayon na siyang labhan. Before I proceed, dapat I have to tell reminders unsaon pag-wear ang ato ang mask ug uban pa, but I think kibaw na gid mong tanan, we have been wearing mask for quite some time, pero nalan jud koy usa or duha ka reminder nga i-share. Number 1, please wear mask before going out. So in other words, pagsulob mo sa inyong mask before mo gawa sa inyong panimalay. Why? Because naradi I will give you a sample. Okay, before I forget, I would like to thank New Norm for the mask they sent me. Okay, muna na number 1 na sad, quick one, please make sure that you have a mask nga cover yun ang chin, cover sa dang imuhang ngapit sa inyong eyes, and hasta ang kilid. Why do we have to wear our mask before going out? Because the moment imo na siyang isulob, mugawas na kasi inyong balay, mo open na kasi inyong doorknob, mo open nga kasasakyanan, or mo open na kasi inyong gate. So for that, imuhang hands could be contaminated already. Then una pa nimo gunitan or isulob imuhang mask, there's a chance already the mask you will be wearing is already contaminated. Okay? And number 2, reminder lang yun na ko, the moment you step out, ayaw na yung kubuang ang imuhang mask or don't hold your mask anymore. Kay waka kay baw you're wearing mask pero gunita nimo imuhang mask, there's a chance nga ma-contaminated hinuan. Baw na ka nang mo mag-istorya or mukaon or kung ano nga ibutang ang mask nganhi. That's a very big no-no because why? This area here could be very exposed, sington pag yun na siya. So if ever na ay virus, dali siyang butapot nga then you put it here, then after that, imo na sa yung sulubon ug balik. Okay? So mo nang the moment you step out, please wear your mask ug unya nimo siya hubuon, inigbalik na nimo sa inyong mga panimalay. So now, inigabot sa itong mga panimalay, we have to wash it directly. So, unsaon siya pag-wash or pag-disinfect properly, ani-ana. First, atong kinahanglan if ever we disinfect a washable mask, edi of course, ang mask. Make it sure though nga imo na remove ang tissue or ang filter nga imong gibutang sa sulod. And any type of container nga pwede na to humulan. And lastly, a bleach, but make it sure that the bleach is color safe or pwede siya sa mga decolor or not unless ang colors inyong mask could be color white. So sodium hypochlorite. Okay, so kani siya nga type of solution, pwede na to siya i-dilute sa ato ang water and nakasulti nga ni 2 to 3 tablespoon for 1 liter of water. So nganhi, pwede ra gyud nato gamiton og 3 ka buktakog for this measurement. Okay, so 1, 2, and 3. Okay? After that, then ato ra gyud dayon na siyang i-fill og water. So kani siya nga solution guys, pwede ni siya nang mo gamiton kapila basta sulod lang sa 24 hours. So in other words, daghan mo pwede mag-share ani the moment nga moabot mo sa inyong balay gikaglakaw then maligo mo, pwede ninyo gihumol ni dayon nganhi, then pwede na sad na ay laing mo gamit basta make it sure lang yun again 24 hours ra ang validity ani nga solution. So kung mas daghan mo gamit ani, mas mahulog nga tipid siya. And na ako'y gamayng tip, if ever naaman mo yung mouthwash, butangi sad gamay nga mouthwash ang inyong solution para nindot og refreshing kaayo ang mask inigamit ninyo after.
Then kusukusua or kumuta lang yun to make it sure nga ma-absorb sa mask ang solution nga ato ang gibuhat. And you can leave this for around 3 to 5 minutes or pwede sa jud kada time nga maligo sa yug ka. Okay, inset lang kay more skin ko no, mas daghang likes. Or ako di ka maligo, pwede sa ka ma-toothbrush or during ka ma-toothbrush, so imo lang sa gina siyang i-humol. Then after na nimo pa-toothbrush, then you just have to rinse it directly with water. So yun na siya kadali, mawag kang ragyod dayon ang solution. Or kung na may mahabilin, okay ragyod na siya. Okay, after squeezing the excess water, pwede nagyudayon na ta ihay-hay. For me personally, I made a murag hook so sa ang bathroom ko in which anha na ko ihaya nga ako ang mask all the time. Just make it sure though nga limpyo ug sterile sad kung asa nimo ihayhay ang imuhang face mask. So that's it guys, ingon ana ra gyud kadali ug ingon ana gyud ka simple unsaon to pag disinfect ang ato ang washable. So kung naaman mo nakatunan, please do share this video para ma-aware sa dang uban. Pero kung naaman mo comments or suggestion unsaon nato pag limpyo more or sa to pag disinfect more ang ato ang washable mask, please do comment down below. So before I let you go, I would always remind you, don't forget to brush your teeth after eating and to follow me in all my social media accounts. That's at Dookisave, DOOKIEXAVE in Facebook, Instagram, and Twitter. And just keep smiling.